Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, moje ime je Vojin Radovanović. Ako prepoznajete mog gosta ovdje, prepoznajete. Ako ga ne prepoznajete, vidjet ćete nakon intra ko je, šta je, gdje je. A mi sad imamo na intro, naravno. Ti gledaš kroz špijunku dok ja vidim kosmos. Kad umreš te postaje dosmo. Nova generacija i predstavlja sirotinju. Pusti me da šaka zašto budiš bre životinju. Na Balkanu imamo specifičnu situaciju da se isti političari vrte već 30 godina, ali isto tako imamo situaciju da u skoro svim zemljama bivše Jugoslavije imamo jednu novu garnituru političara. Jedan takav je i moj današnji gost ovdje, to je Draško Stanivuković, pa pre svega Draško, ćao, kako je? Dobar dan, dobro večer, dobro jutro, sve po redu, tvojim gledalcima preko YouTube kanala i svim ljudima odavde iz Republike Srpske koji će gledati kada objavim ovaj video. Pa da, ja smatram da trebaju novi ljudi, nova vrela krv ako hoćemo promjene. Ako su neki ljudi već 30 godina ovdje, nisu ništa donijeli, pa valjda ne trebamo očekivati da će u 31. godini mandata nešto donijeti. Tako da, novi ljudi, nova krv. Dobro, vidi, Vučić je vratio knjigu tek posle jedno 30 godina u biblioteku. A Bože moj, ne znam da nešto donosi. Bolje vi o Srbiji da pričate kako je tamo, bolje vi recite. Nije moje da sudi. Nek ostane knjiga kod njega. Pre svega sam želeo da te pitam kako si počeo da se baviš politikom, zašto, gde? Slično koji ti. Mislim, ti se ne baviš još. Mi smo snimali skečeve. Isto onako negdje smo htjeli na jedan smiješan način da prikažemo kako funkcioniše upravo ova država sa 12, 16, 17 vlada, 92 kantona. Pričam, kažem, namjerno na taj način da baš ruglu, da ruglu izneseš ovo što ne funkcioniše u suštini. I mi smo tim počeli i desilo se da su ti video zapisi, zvali smo se kao grupa Eventualno da ste. Tako nam je bio neki naziv šaljiv, imali smo dosta pregleda. I onda je dosta ljudi iz politike htjelo da tu grupu ljudi oko mene, mojih prijatelja, uključi u politiku. I vrlo brzo sam shvatio i bio sam dosta član nevladinih organizacija. I lijepo je kad vi pomažete humanitarno. Ja sam se bavio radom jedne humanitarne organizacije koja zove Budi drugačiji. I mi smo pomagali. Ali ono što je problem, ja pomognem jednom čovjeku, vi pomognete jednoj porodici, ali vi pomognete za jedan mjesec. Drugi mjesec se opet porodica suočava sa problemom. I shvatam da je politika, zato sam se tu uključio, jedan jedini način da sistemski riješiš problem. Da nekom preko zakona, preko odluke pomogneš da se problem riješi na narednih 20, 50, 100 godina i da ta osoba više nema problema. Jer vam je vrlo teško ako danas vi uzmete 5 paketa hrane, on će trajati 2 mjeseca. 3. mjeseca opet ista porodica zove. I onda sam postao na neki način frustriran, shvatam da ne mogu da pomognem. I onda mislim da je politika, skupština, pravo mjesto i mislim da je politika plemenita vještina. Plemenita vještina jer stvarno, evo mi smo dokazali, moji prijatelji, evo ja kao najmlađi odbornik u Banja Luci, imamo bezbroj rješenja koji danas postoje i koji ljudi danas koriste i koji služe građanima. I služiti narednih 100 godina, ne samo 1 mjesec ili 2 mjeseca. I tako su moji prijatelji, ja, ta nova vrela svježa krv, odlučili da se uključimo po mene u jednu plemenitu vještinu, plemenito zanimanje, a to je politika. Mi ćemo dokazati da je tako. Spomenuli si tu specifičnu situaciju u državi koja zove Bosna i Hercegovina. Nalazimo se, ja sam dvore kažem, nalazimo se u Banja Luci. Banja Luka je glavni grad Republike Srpske koja opet nekako pripada Bosni i Hercegovini. I opet imamo dva entiteta, imamo to Brčko i onda kad pokušaš ljudima da objasniš šta se tu u stvari dešava, pogotovo mlađima, to baš im nije nešto pretjerano jasno. Pa bi mogao ja tebi da prebacim štafetu da ti to objasniš? Da, ne bi baš ljude zamarao, opet ne bi shvatili. Vjerujte da mi koji se bavimo politikom ne možemo sve da znamo šta mi to imamo. Znači, zemlja sa 2 entiteta, pa distrikt Brčko, pa sa bezbroj kantona, svaki kanton ima svoju vladu, pa svaka vlada ima svoje ministre, pa ministri imaju zamjenike, pa zamjenici imaju svoje pomoćnike, pa svaki taj kanton ima još svoje skupštine, pa svaka lokalna zajednica u Republici Srpskoj Federaciji ima isto svoje skupštine, svoje odbornike i na kraju otprilike bi rekao da je više funkcionera nego običnog stanovništva. Čak imate jednu malu opštinu bez veze, Drvar, gdje je bilo, na primjer, 7 kandidata, a 13 stanovnika. Znači, otprilike čak jedan stanovnik morao sam za sebe glasati, to bi su imali po 1-2 glasa. Tako da, vrlo specifično. I otprilike 40% budžeta ide samo na plate.
ostalo ne ostane ni za šta. Ostalo ide na kredit, to je šaljivo, ali treba mijenjati. Ja mislim da je moguće. Spomenuli smo tu mladu garnituru političara, imamo Damira Nikšića u Federaciji, Marka Milečića u Crnoj Gori, Živi zid Pernara u Hrvatskoj, Luku Maksimovića Belog u Srbiji. Pa da li je moguće to neko ujedinjenje svih tih ljudi u nekom trenutku? Šta misliš? Pa evo, ja bih rekao da ne samo da ih znam ili da pratim rad, nego smo mi u kontaktu. U pojedinim emisijama smo i gostovali zajedno. Mislim da je ključ upravo ta nova generacija ljudi da dođe do situacije da odlučuje u svojoj zemlji. Zašto? Jer mi smo danas iz različitih zemalja i različitih regiona. Svi se savršeno razumijemo, poštujemo, volimo. Između nas nema sukoba, nema ničega što mi vidimo da postoji između danas naših vođa i političkih elita. Naša želja, mi smo razgovarali da se napravi jedan sveobuhvatni pokret, pošto su oni iz Srbije, Marko iz Crne Gore, Ivan iz Hrvatske, moji prijatelji, mi smo ovdje iz Republike Srpske, Damir iz Federacije. Svi mi kad se zbrojimo i sjednemo, želimo da napravimo jedan opšti pokret koji će reći sljedeće: da, ja sam Draško, ti si Damir, ti si Ivan, svako je svoj, svako ima svoja neka uvjerenja, ali ono što je ključno, mi treba da obezbijedimo da naš region bolje funkcioniše, da bolje živi, da se mi poštujemo i da se slažemo oko sljedećih stvari: turizam, ekonomija, pravo, prosvjeta, kultura, putovanje, poštovanje, i to ono gdje treba da se opredjelimo, a ove druge stvari svako prepusti sebi da vjeruje ono što smatra da vjeruje. Mislim da mi to možemo. I naša želja upravo da uradimo, i mene dosta ljudi pita da li će to biti, ja kažem bit će 100%. Idemo prema tome i treba da se desi. To je ono da živimo bolji život, da ga ne gledamo samo na televiziji. Da, pa dobro, nama je očigledno stvarno kad gledamo, s jedne strane, to je čudno, kad gledamo s TV-a nam se često sije mržnja i da se mi između sebe ne volimo, a sa druge strane između nas govori da je mržnja, a kad gledamo kao stanje u našoj zemlji, da je to sjajno i bajno. Plate konstantno rastu, životni standard je sve bolje. Fondovi, sve ovo, krediti se smanjuju, anuiteti, ovako, onako, a narod sve više i više odlazi. I ono ko što kažem ovdje, pitali se me kako Bosna funkcioniše, pa nisam htio nemoguće objasniti. Stvarno, bukvalno je nemoguće objasniti. Ali evo, sa funkcionera kojih je više nego običnog stanovništva, mi se nismo još prebrojali. Tako da vi danas nemate zvaničan podatak koliko je to ljudi u Republici Srpskoj, koliko je to ljudi u Bosni i Hercegovini. Znači, toliko funkcionera ne možemo da se prebrojimo. Oko toga, ako ne možemo da se dogovorimo, onda smatram da stvarno treba ovdje ipak neke stvari korijenito mijenjati. Da li smatraš da negde bavljanje politikom predstavlja u neku ruku bavljanje svojim sopstvenim životom, jer se negde, nama život negde zavisi od te politike, zavisi nam kolike će plate da budu, kolike će penzije da budu, pa i nama, srednjoškolcima, zavisi kako će nam bude školovanje, koliko će para da se izdvaja za školu i tako dalje. Da li onda misliš da nebavljanje politikom negde predstavlja nebavljanje samim sobom i svojim životom, barem tim odlaskom i glasanjem na tim izborima? Ma to treba konstantno pričati. Čekajte, ja živim u jednoj mjesnoj zajednici, to je Petrićevac. Ti za nas bio u Boriku. I u Boriku i u Petrićevcu, u Banja Luci žive ljudi. Pa logično da treba da te interesuje da li ti imaš kanalizaciju. I veliki dio, ovo je najveći grad u Republici Srpskoj, veliki dio nema kanalizaciju i nema vodu. Znači, zamisli da u najvećem gradu Republike Srpske jedan dio stanovništva nema vodu. Upravo zašto nema vodu? Pa zato što se ozbiljno ne uključe. Zato što ne idemo na izbore, ne samo izbore opšte ili lokalne, nego imate izbore u mjesnoj zajednici. Vi birate čovjeka koji će predstavljati naselje u kojem vi živite. Upravo, mislim da je politika interesovanje za život u svojoj zemlji. Meni je interesu da ova trava bude pokošena. Jer ako mi ne budemo voditi računa, niko neće da kosi ovu travu, jer vi trebate da platite ljude da pokose. A znate kako oni gledaju? Ako ne plate ljude da pokose, ostane više njima para da dijele između sebe. Znači, prema tome, mislim da si savršeno to objasnio. Politika je naš život. Šta je politika, da to ljudi opet shvate? Znači, sve što se tiče javnog novca, ti uplaćaš u državnu kasu. Ti si rekao, platiš za srednje škole, platiš članarnu, platiš upisninu u školu, tako? Odeš na trening neki, pa platiš članarnu, platiš, mi stalno ubacujemo novac u sistem, tako? Taj sistem treba nama taj novac da vraća. Ako se mi ne budemo bavili stvarima u našoj lokalnoj zajednici, taj sistem nama novac neće vraćati. U suštini, to se danas dešava. Ja kao porezni obveznik, ja kao zaposlen u gradsku upravu imam određeni dio plate koji se plaća na doprinose. To se meni treba vratiti. Ako se ti, ja, mi, moji prijatelji, svi građani Republike Srpske, Srbije,
i našeg regiona ne uključe u ovo, taj novac se nama neće vraćati. I danas se to dešava. Šta se dešava? Daću ti jedan najbanalniji primjer. Kod nas se desi da ministar dođe prosvjete i kulture, dok se škole zatvaraju, kupi auto 125.000. Znači, neograničen je budžet na kupovnu automobila. Kod nas je nedavno bio rat. A ratni vojni invalidi imaju do 500 maraka da kupe štake ili protezu. A proteze su po 10 i 15.000 kako koja. Znači, ograničio si ljudima koji su se borili za ovu zemlju da kupe ono što mu je potrebno da hoda i normalno funkcioniše, a čovjek može kupiti luksuzni auto od 150.000. To je taj paradoks. Zato je politika bavljenje sa mnom, s tobom, našim životima. I svi treba da se uključimo i da radimo da ovdje može se živjeti, a može 100%. Ja baš imam neko mišljenje da su ti političari koji se već rekao su 30 godina već na sceni i nikako ne odlaze, da su namerno od politike išli sistemski da prave da je to jedna bljuvotina, da je to jedan brlog, da je to jedna loša stvar, baš da bi ljudi da se ljudi razočarali izbore i da bi izgubili, da bi ušli neku apatiju i da bi bili u fazonu aj bre pusti njih da rade šta već rade, a mi ćemo da živimo kao svoj život, nek oni tu prave malverzacije i šta već. Mislim da nemam šta na to da dodam. Cilj, ogadiš politiku, svedeš je na nivo da svi kažu fuj, da bi bilo što manje interesovanje svih građana, a što je manje naše interesovanje, veća njihova moć. Što je manje naše uplitanje u razne odluke, to je više njihova mogućnost da odlučuju kako požele. Što se mi manje interesujemo za ovaj posao i za stanje u našoj zemlji, to oni više mogu da otimaju, uzimaju i da dijele između sebe. Oni to rade savršeno, međutim mi moramo da okrenemo novi pravac i da mi što više oni pljuju po ovom zanimanju i što više gade ovo zanimanje, to mi više treba da radimo i da pokažemo novu snagu. Samo ću vam reći, moji prijatelji i ja, prije svega mladi ljudi, ne preko 30 godina, mi smo uspjeli par miliona maraka za godinu dana da preusmjerimo u druge bolje tokove. Svega 20 mladih ljudi. Meni deluje kao jako težak zadatak sa te ljude koji su u Srbiji razočarani tim 5. oktobrom kad se stvarno podigla energija protiv Miloševića i kad su očekivali neki boljitak i onda je bilo taj neki instant boljitak i onda je to sve instant opalo. I jako teško je, mislim, dići sa te ponovo ljudi. Da li misliš da je onda budućnost u mladim ljudima, u mojoj generaciji? Gledajte, mi čim smo nova generacija, 91. 93. do 2001. Lagano sve te generacije postaju sada i punoljetne i odlučuju o sopstvenoj budućnosti. Mi moramo donijeti novu energiju. Znači, ne može sad neko da gleda da poslije 5. oktobra očekivale se promjene, nisu se desile i sad više nikad ne smijemo, ne da ponovimo 5. oktobar, ne to, nego da mi budemo neki novi zamajac, neke nove energije. Mi smo prinuđeni da to uradimo. Znači, evo, kod nas isto u Republici Srpskoj nije bilo 5. oktobra, ali bilo je dosta protesta, dosta puta se promjene najavljivale i nisu se desile. Ali to ne znači da danas ja nemam kapaciteta, moji prijatelji, moji drugari ili novi ljudi, da oni budu pokretač i neka nova energija. Mi smo to dokazali. Zašto? I šta je po meni i kako se može napraviti neka ključna razlika? Evo, mi ćemo sad malo govoriti o tim srednjim školama. Govorit ćemo o akciji protiv skupih automobila koji su mi vodili u Republici Srpskoj. Narod sada, jednu grupu mladih ljudi koje su te akcije provodili u posljednjih godinu dana, vidi kao pokretač nove energije. Zašto? Jer su mi radili konkretna djela. Znači, iza mojih riječi stoji djelo. Iza neke druge moje riječi stoji djelo. Ključ je da što više naših riječi i slova postanu djela. Samo na taj način narod može da vjeruje u neke promjene. Ako riječi postanu djela, a ne samo isprazne riječi i obećanja. Upravo mi je pao na pamet jedan stih koji kaže: zakazala je revolucija, jedini spas evolucija. Da. U smislu da svako krene iz svog dvorišta i da bude primjer i da se proba sa tim nekim efektom leptira. Evo, moji prijatelji, ja smo pokrenuli pokret koji se zove Pokret građana bolje. Vrlo jasna metafora, bolje u svakom smislu. Ne može u ovoj zemlji, ne može ni u Srbiji, ne može u Republici Srpskoj da bude bolje ako ti nećeš biti bolji, ako neću biti ja. Republika Srpska, Srbija, mi smo sastavljena od pojedinaca, od svakog čovjeka pojedinačno. Zbir pojedinaca čini jedno stanovništvo. Ako se svaki čovjek krene da sebe mijenja, da on postane pojedinačno bolji, pa on imaš zbirno bolje stanovništvo, bolji sistem koji više misli o sebi. Znači, suludo je da dođeš i kažeš: ja želim bolje u Republici Srpskoj, ja želim bolje u Srbiji, ali eto ja ću ostati isti. Brate, znači moraš u tom smislu da sebe mijenjaš, da ti budeš bolji, to je prosto jednostavno. Tako da ima smisla ta poslovica.
poslovice, da kažem. Posle sam još i novi Vuk Karadžić i Dositej Obradović. I mnogi drugi, jel? Da. Ili Petar Kočić. Petar Kočić, Njegoš, sve u jednoj osobi. Znaš da je Petar Kočić odavde? Stvarno? Da, Petar Kočić, Banja Luka, Zmijanje. On je bio narodni tribun koji je svoje prve kako političke korake i pjesničke tako dalje počeo iz Banja Luke. Tako da imaš u samom centru grada Banja Luke spomenik Petru Kočiću i park Petar Kočić. Ovo je drugi park Mladen Stojanović, a središnji park kao u samom centru grada nosi ime po našem najvećem piscu, po našem najvećem tribunu, čovjeku koji se tada borio za ove prostore i samo isključivo pisao jednoj stvari koja je vrlo važna, sloboda, slobodarski duh. Tako da je Petar Kočić udario temelje u ovom gradu koji mi treba da nastavimo. Zmijanje, zmijanjski vez i mnogi tradicionalni elementi koji potiču s ovih prostora. Teo sam još da te pitam, eto, znam da ste imali akcije da se pomogne tehničkoj školi, sad se borite za ugostiteljsku, da se poboljšaju uslovi, pa ajde nešto mi reci oko toga, ako ti nije baš neki problem. Ma kakav problem? Najjednostavnije, jedina poruka ljudima koja je bila iz tih akcija. Tada je tu akciju za srednje škole koje 20 godina nisu renovirane. Znate što znači 2 decenije škole koje stoje jednakim uslovima lošim 2 decenije. Niko nije uložio ni marku. Tu akciju tada su pokrenuli 3-4 srednjoškolca zajedno sa mnom. Šta je cilj? Od 4 čovjeka došlo do 44, od 44 do 444 i na kraju do 1000 nezadovoljnih srednjoškolaca koji se pobunili protiv takvog stanja u srednjim školama i pritisli smo izvršnu vlast da odvoji 150.000 maraka da renovira školu za koju su vjerovali svi da nikad neće biti renovirana, jer 20 godina nije renovirana. Cilj je da sve promjene u društvu kreću od male iskre. 2 čovjeka, 4, 6, 10. Tako da danas mogu sa ponosom reći da tehnička škola, kao najveća škola u Republici Srpskoj gdje smo danas ti i ja, više neće da prokišnjava, iako je 20 godina prokišnjavala. To znači, od 2 čovjeka smo došli do kritične mase koja stvari iz petnih žila promijenila. Posljednjih dana smo govorili o tehničkoj školi, sada se nalazimo u toj istoj školi. Pogledajte gore po foni. Evo vam u prvu učionicu. Ovo je, kao što smo rekli, evo slobodno vam. Najveća škola u Republici Srpskoj, u najvećem gradu Republike Srpske, u samom centru se nalazi škola sa ovakvom učionicom. Da li ovdje učenici, budući akademski građani mogu da idu u školu, da ovdje provode svoje vrijeme, da ostanu pri tom zdravi? Evo još jedna učionica. Na poziv srednjoškolaca smo došli ovdje da otkrijemo istinu. Ovo je istina. Pogledajte. Zato želimo da se svi srednjoškolci okupe i progovore ovo, jer ministri nadležni svi šute. Pogledajte, poda, nema ni sijalica, ničega. Ovo je ovdje vlaga. Evo, pogledajte ovo gore. Da li ovdje živa bića mogu da provode vrijeme? Ako brinemo ostanku mladih, da nam bude dobro, da se borimo za mlade, ovo je sve laža i paralaža. Zato će srednjoškolci, svi zajedno građani, treba da se ovom sprotivi, da se ovaj problem čim prije riješi. Smrdi, bukvalno ljudi smrdi, ajmo zajedno ući. Zato ja pozivam sve srednjoškolce i one iz medicinske koji već 7 dana nemaju vodu, a većina vas ne zna tu istinu. 7 dana ljudi nemaju pitku vodu. Učenici ugostiteljske se isto smrzavaju. Učenici ugostiteljske, na primjer, nemaju fiskulturnu salu. Učenici građevinske škole nemaju fiskulturnu salu. Tako se brine o mladima. Hoćemo se zajedno boriti ljudi? Ja ovo nisam izmislio. Ovo me svi šute. Idemo svi za jedno. Sad ćemo ovdje ruke. Borćemo se uskoro. Pišemo proglas srednjoškolaca. Da kažemo istinu i pozivamo sve srednjoškolce da se ujedine i naši roditelji svi da nas podrže. Svi za jednog. Živjeli, borba ide. Donio sam danas ovdje rebalans budžeta, gdje jasno piše da će za sanaciju osnovnih i srednjih škola da se izdvoji 375.000 maraka, od čega je 140.000 konvertibilnih maraka za tehničku školu. Ubijeđen sam, i to vam ovdje javno kažem, da ove stavke ne bi bilo da nije bilo nas. Naše zajedničke borbe, vjere i istrajnosti uprkos i prijetnjama direktora, pismima i dodatnim časovima kako vi ne biste izašli na trg i borili se. Vi ste danas i mi zajedno ovdje uradili posao koji su ti direktori trebali da urade prije 5-10 godina i da iniciraju i da nađu sredstva. Danas ste vi zajedno kao predstavnici srednjoškolaca sa svim hrabrim srednjoškolcima na koje sam ponosan
pokazali jasnu stvar da je moguće i svim građanima rekli da je snaga u zajedništvu i vjeri, mi smo prvu bitku dobili. Rat se dalje nastavlja. Zato smo napisali otvoreno pismo i tražimo, vi to znate, zajedno smo pisali, sastanak s aktivom direktora, da ih pitamo da li se sada uz nas, jer ovo je vaš interes, interes svih nas, interes svih građana i svih predstavnika i ove i one bilo koje vlasti, da nam škole budu onako kakve trebaju, jer je to ipak obrazovanje. Nastavljamo borbu prvenstveno za ugostiteljsku školu, koja 40 godina nema upotrebnu dozvolu građevinsku i treba novi objekat. Nastavljamo borbu za sve druge srednje škole, jer imamo još mnogo tog da radimo. Ali je prva bitka dobijena. Nastavljamo dalje, ljudi. I pozivamo sve srednjoškolce i sve građane da nas se pridruži. Idemo dalje. Bravo. I to je upravo dobar primjer efekta leptira i da je moguće i da glas srednjoškolaca može da čuje, jer ja baš imam osjećaj da ne brine se toliko nama zato što nemaju korist od nas. Znaš, ne mogu dobiju glas, nismo punoletni. Da. Ono kao studenti, kao ajde, kao povećat ćemo, ne, smanjit ćemo, ne znam, školarine, stipendije, vamo tamo, a kao srednjoškolcima čekamo postanu studenti, kao tad možemo dobijemo glas od njih. Jeste, da, srednjoškolac, pa dobro, ima jedan, vjerovatno njima interesantan dio srednjoškolaca, to je četvrti, ovi pune 18-19 godina, da, pa, ali zbilja većina, da, ali većina nije interesna kategorija zbog toga što nisu punoljetni. Ali evo kažem, opet ta grupa ljudi, šta je bilo tu interesantno, već kad spomenuo tu temu? Kada smo mi počeli da prikazujemo preko video zapisa, znači sve činjenično kako je stanje, šta mediji rade? Mediji su isto jedno vrlo moćno oružje za sistem, a protiv onih ljudi koji žele da promijene na bolje. Kada smo snimali to stanje u srednjim školama, ljudi su napravili, to jeste mediji, zamislite Draško Stanivuković snima maloljetnike, pošto upravo rekao, jesu to ljudi koji nemaju 18 godina i problem je što sam ja snimao ne maloljetnike, nego snimao sam stanje u školu, a nije problem takvo stanje. Da. Zamislite, znači, problem to što si ti ušao s kamerom. Da. To je taj par, i što je najgore, jedan dio ljudi koji ne otvori oči, kaže vi Stanivuković stvarno je bezobrazan. A ne znajući, čekajte ljudi, problem je to stanje, kamera je najmanji problem. Najmanji je problem što sam ja ušao s kamerom. Pogledajte ljudi, imate stropove koji preko tu da ide struja. Struja i voda. Da, podložit ću snimcima lepo da se vidi kako je to izgledalo. A mislim da ljudi neće vjerovati da je škola. Dosta je ljudi koji žive na 50 metara od te škole, ne znaju, kažu, mislio sam ja snimao štalu. Jer mislim da su štale uređenije, bukvalno od mjesta gdje nam budu učenici. To je istina, bukvalno tako. Da li misliš da upravo ima ljudi koji misle da upravo od srednjoškolaca treba praviti tu neku novu vojsku, garnituru političara? Od vrtića. Djecu treba od vrtića, od osnovne škole uči sljedeće. Ako ti imaš problem, ja idem da te podržim. To nije moj problem, ali ja idem da te podržim. Ja imam problem. Dođi ti sa još svojih 10 drugara, podrži mene. Cilj je da mi kao narod naučimo da se ujedinjavamo i oko problema koji direktno nisu naši. Šta je ključ? Mi se samo znamo ujediniti kad idemo protiv nekog. A ne znamo se ujediniti zarad nas samih. To je ključ. To treba učiti od vrtića i od osnovne, međutim, ljudima koji predstavljaju vlast nije baš to interes, mi tako lako ujedinjavamo, ali kažem, evo, moja želja, ako ikad dođe mogućnost da donosim odluke sa šireg stanovišta i veće odluke, da će biti bukvalno da se napravi predmet u školama koji zove otadžbina, upravo da učimo tim stvarima ko smo, šta smo, odakle smo, kako nam može biti bolje i kako svaki čovjek od vrtića dijete da se uči kako da radi za svoju lokalnu zajednicu, za svoju zemlju. To mora tako da bude. To na neki zdravo patriotski način da se... Ne onaj nacionalistički. Da, ono kao ja sam Srbin, sad ću da mrzim Hrvate, ili on Hrvat. To su gluposti. Baš da radiš za vodu, da radiš za struju, da radiš za pokošenu travu, da radiš za lijep park. Ti kad ne baciš đubre na zemlju, ti si patriota. Kad ne uzmeš kantu pa prospješ, kad ne uzmeš rasvjetu pa izvrneš, kad vidiš nekog koji je to uradio, uzmeš, nazoveš policiju, kažeš što je taj uradio. Znači šta je da naučimo danas, pošto država nije za nas kao narod, onda i mi kao narod okrećemo leđa sopstvenoj državi i gledamo kako uzeti pare od države. Gledamo kako ukrasti od države. Gledamo kako obmanuti vlast. Ljudi, nikako da shvatimo da mi i vlast trebamo biti jedno. Mi veslamo u istom pravcu, da svojoj zemlji živi bolje. Međutim,
Kad smo vidjeli da se vlast odrodila od naroda, narod se odrodio od vlasti i danas svaki pojedinac gleda kako iz budžeta uzeti marku, kako krijumčart, kako uzeti neku dodatnu stipendiju koju ne zaslužuješ, kako uzeti 5. platu koju ne zaslužuješ. To je problem. Danas se sučeljava narod sa vlasti, vlast sa narodom, mjesto da radimo zajedno nam bude bolje. Znači mi imamo neki unutrašnji demokratski rat, ali negativan, ne pozitivan. Treba biti pozitivan, ali ne negativan. Ja znam dosta je to i mojih drugara iz škole koji su u fazonu da će da završe školu, srednju, možda fakultet i da će odmah da idu što dalje odavde, karte u jednom pravcu da se ne vraćaju više ovde. Da, pa jedno je potreba, a drugo je moda. Danas je postalo moderno reći ja idem iz ove zemlje. Danas, nažalost, ja razumijem čitavu širu konotaciju i razumijem ljude što odlaze. A s druge strane, vidimo... Nema posla, sve to članska karta više vredi od diplome. Ali opet mi moramo mijenjati. Čekaj, ako ja odem, svi odem, ko će mijenjati? Ali s druge strane, vi imate već i nastavnike, imate i vaspitače u vrtiću, imate i roditelje koje dijete nije ni sazrelo, već kaže trebaš ići. Pa pusti da dijete pokuša da ono povjeruje samo da je moguće. Znači nas već od nastavnika, učitelja osjeti se taj širi pesimizam. Ja sad sjećam malo kad vraćam film i od osnovne srednje škole gdje su pojedini profesori i nama to već govorili. Već je profesor krenuo, jer su i profesori izgubili vjeru. I nastavnici. I ta se neka nevjera počela širiti od nastavnika, profesora, roditelja, ukorijenila se u omladinu. I danas mi smo postali stanovništvo koji ne vjeruje u sopstveni kapacitet. A moramo u to vjerovati. Jer kažem, ako ja ne odlučim mijenjati stanje u ovoj zemlji, ne odluči ni moj prijatelj, ne odluči ni jedna mlada osoba, pa onda ovu zemlju ajmo prepustiti drugim ljudima. Ovo je po meni svetinja, ja neću da dozvolim da vjerujem. Da neka zemlja od 50-80 miliona prijatelju može da napravi sistem u kojem možeš ti živjeti, a da ja ne mogu napraviti sistem od zemlje od 1.200.000 ili 8 miliona stanovnika gdje ti živiš. Znači, moguće, ja duboko vjerujem, zato se ovim poslom bavim i zato okupljamo širi krug novih ljudi da ovo se promijeniti nabolje 100%. I to u našoj generaciji, mojoj i tvojoj, ovim mladim novim ljudima. Evo, pa što sam rekao, čuće ljudi da 7, 8, 9 godina 100% može da spravi preporod ove zemlje. Dovoljno 20 ljudi koji su savjesni. 20 ljudi pravi koji dobro misle. 100%. Evo ja vidim u mojoj školi da ima koji mrze Hrvate, mrze, ne znam, muslimane, mrze ove, eto, čisto zato što su oni druge vere i ne znam ni od čega. I imamo i tu jednu, jako smo možda i komičnu situaciju sa tim jezicima, da se mi svi razumemo, ali da svako kaže nije moj jezik, ja govorim hrvatski, ja govorim srpski, ja govorim ovim, pa imamo i oni koji govore ja sam jugoslovenski, nije to. Da, a gledajte, prvi ja na bazi stvari koje čitam i knjiga koje biram, imam neko svoje uvjerenje, imam svoje ubjeđenje. I ako bi ja danas odlučio da kažem svoje uvjerenje i svoje ubjeđenje, zasao na bazi činjenice knjiga koju sam ja pročitao, imate odmah sve te ljude i nacije i vjere koje ste pobrali, odmah se na to ljutili i skočili. Zašto? Istorija je koliko dobra, toliko varljiva i toliko ispisana na načine kako vrlo često nama odgovara. Svaki narod ima neku svoju istoriju koju vjeruje. Moj prijedlog, pošto se bavim ovim poslom, da svako svoje uvjerenje, vjeru zadrži, da vjeruje u to, da o tom priča, ali da ne razuvjerava bilo koga. Tako da ja pozivam sve ljude da mene ne razuvjeravaju ono u što ja vjerujem, u svoj jezik, pismo, naciju, vjeru i tako dalje, a ja neću razuvjeravati sve ljude koji si opet malo prije pobrojao. Jer je to jedini način da mi živimo normalno, a da mi svi zajedno pričamo o tome kako da imamo pokošene trave, veće plate, veće penzije, bolje obrazovanje i bolje i ljepše uslove za život. Jer kažem, ono što naš jedan političar izađe i kaže drugom, ma ti nisu pravu, ti pričaš ovim jezikom, onda njemu kaže ti pričaš ovim jezikom. Jedan drugog razumiju, ali nikada se mi oko tih stvari nećemo, ne može se napraviti konsenzus. Ne možeš neko ko veruje nešto da razuveriš. Nemoj razuvjeravati, to ide po strani, imaj svoje, evo danas, sada smo ti ja u emisiji nekoj, a jesmo, evo da imamo neke druge stavove, i da ti kažeš, ne znam, ja pričam nekim hercegovačkim jezikom. U redu, prijatelju, to je hercegovački. Ja u to ne mogu da te u to razuvjerim. Ako krenem, ti ja ćemo se posvađati, mjesto da ja kažem u redu, ti u to vjeruješ, ti kažeš imam plavu kosu, ja rekao jes, baš ti lijepa plava kosa, ja imaš i dugu, ja te ovdje počeš da imaš dugu. Kolika ti kosa je to, da. Ti u to vjeruj, ali ajmo mi da pokosimo ovu travu. Ajmo mi da uradimo nešto konkretno. To je ono stanje svesti da
si izvan ti nekih stvari i da imaš ostanje svesti da je najbitniji bolji život na planeti i bolji život. Evo Vojine, di nisu ovdje u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini Federaciji. 20 godina svađamo koji jezik. 20 godina mio nacije. Energiju na nebitne stvari. A i dalje nemamo vode, struje, nemamo plata, imamo ljude koji odlaze. Hajde da mi mlađe generacije ne trošimo vreme na to, da trošimo na vreme na bolje stvari. Što se mene tiče, ja sam spreman na to. Upravo. Jel' tako, a? Tako je, mat. Idemo, razumijemo se. Ako bi sad za neki kraj ovog intervjua da zaokružimo tu priču malo, teo bi da daš neku poruku. Ajde najprije srednjoškolcima, pošto dosta njih je i razočarano i dosta njih je potpalo pod taj utjecaj da je ovdje sve loše, da treba da se ide. Dosta je izmanipulisano od strane nekih ljudi i ono što mislim da je najgore što ima oni koji sa 15, 16, 17, 18 godina su već upali u tu apatiju, već izgubili želju sa buntom i već nemaju tog nekog bunta u sebi da kažu ovo mi se ne sviđa, ja hoću ovo da menjam. Pa ajde neku poruku im pošalji. Vrlo jednostavna poruka. Mi mladi, sad nove generacije, smo jedini koji možemo promijeniti. Ja ovako razmišljam. Ako mi sad kažemo ovi koji imaju sad moć, ne mogu do vijeka jer biološki umrijeće, pa ne mogu živjeti 200 godina. Oni su definitivno pokrali. Ja pitam svakog srednjoškolca pojedinačno, da li si ti pošteni? Jesam. Da li ti uzo nebo? Ako su mi svi pošteni, pa zašto onda mi ne možemo vjerovati da će mi za 10 godina kad dođe biološki naše vrijeme, ako su mi pošteni, zašto mi ne možemo vjerovati da ćemo ovo promijeniti? Prema tome, biološki naše generacije dolaze u tu situaciju da ćemo mi odlučivati o sudbini nas i našeg naroda. Ako smo pošteni, vjerujem da jesmo. Ako smo nova generacija, što vjerujem da jesmo, onda ćemo mi sve ovo da promijenimo na pravi način. Zato ja vjerujem, zato ja ostajem, zato poručujem svim svojim prijateljima, srednjoškolcima, studentima, ostajemo ovdje jer smo pošteni, jer smo novi talas, nova energija i mi ćemo napraviti sistem da 1 milion ljudi u Republici Srpskoj živi kako treba. Vi da 8 miliona kod vas, ne znam sada da li ima toliko, nema, vjerojatno 7 miliona, da živi kako treba. Zašto ti da vjeruješ da u Njemačkoj sa 50, 60, 70, 80 miliona, sve većim brojem, pošto migracije ljudi dolaze, može da živi ili u Italiji ili u drugim zemljama sa više desetina miliona stanovnika, a da mi ne možemo sa manje od 10 miliona? Prosto možemo. Ja bi još dodao da zaista smatram da je vreme jedna ciklična pojava i da je to tih nekih 80-ih, 70-ih se, ajde, ako ništa malo bolje živelo, da je ta neka ploča tog boljeg života 90-ih zakočena i da možda te generacije 90-ih pa do nekoje 2004. su ključno otkočavanju te ploče i da ne treba da budemo u fazonu jao, ali je nekad bilo bolje, nego ajde da stvaramo nove 80-te, hajde da stvaramo nove 80-te, stvaramo neki novi bolji život za nas i za one koji tek treba da dođu. I za ove starije koji ne mogu to da shvate. Mi smo nova generacija, nismo opterećeni šta je bilo u ratu. Tad smo rođeni, većina nas. Mi od te tačke krećemo od perioda mira, da radimo u miru i da donesemo nove ideje u ovoj zemlji. I mislim da se nećemo vraćati na te teme, gledat ćemo u sadašnjost i u budućnost. Idemo raditi. Idemo raditi. Hvala ti, druže, na intervju. Pozdrav, brat. Vidimo se. Pozdrav za ljude i to je to. Nova generacija i predstavlja sirotinju. Pusti me da šaka, zašto budiš bre životinju? Alo, sine, imaš li ti pamet? Život ti je tragedija, zajebala Hamlet. I neću bre da trpi sve te glave koje diriguju na